Nataša. Hvala ti, Ana. Susret učenika osnovnih škola Srbije pod nazivom Grad dobrih domaćina održan je u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Nekoliko stotina dece iz Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca i Vranja posetilo je jugozapadnu Srbiju. Susreti učenika 6. i 7. razreda iz Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca i Vranja sa vršnjacima u Novom Pazaru potvrdili su još jednom da je snaga različitosti, što je i moto manifestacije, bogatstvo naše zemlje. Ideja iz ove cele aktivnosti jeste upoznavanje ovog dela Srbije i povezivanje između dece iz različitih sredina. Naravno, ideja je da se tokom 2014. dese i povratne posete dece iz opština iz ovog regiona u ostale opštine u Srbiji. Projektom je predviđeno bratimljenje 4 osnovne škole iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice sa gradovima gostima. U Novom Pazaru su uzeli učešće osnovna škola Desanka Maksimović, osnovna škola Bratstvo i Rifat Burđević Tršo, dok su u Sjenici i Tutinu po jedna škola uzeli učešće. Deca će biti kod nas 4 dana, znači družit ćemo se do nedelje i osim tih 400 mališana koji su kod nas, u organizaciji je uključeno negde oko 500 ljudi, što volontera, što profesora, direktora i nekih drugih stručnih ljudi koji će imati razne neke aktivnosti. Mnogi od gostiju prvi put su u Novom Pazaru. Od ove posete očekuju mnogo. Očekujemo realno da se deca upoznaju malo sa kulturom stanovanja i življenja ovdje u ovim krajevima, sa istorijskim znamenitostima, kulturom. Jednostavno smo imali neku ideju da deca razmene te iskustva i način života. Iako mladi da bi bili pravi domaćini, ulogu su prihvatili od srca. Meni je vrlo drago što ću ja da ugostim 3 gošće. Njih 2 su iz Vranja, Anđela i Aleksandra, a ona je iz Beograda i zove se Iva. Vrlo brzo smo nas 3 uspostavile komunikaciju, lepo se slažemo i vrlo mi je drago što ću se u buduće družiti sa njima. Prvi put smo u Novom Pazaru i nadam se da ćemo se lepo provesti i da ćemo upoznati mnogo dobrih drugara i drugarica. Preko 200 učenika gosti su 3 dana u porodicama svojih vršnjaka. Tamo su srdačno primljeni. Ovdje su se upoznali sa našim domaćinima, veoma su dobri i nadam se ćemo steći nova prijateljstva za ceo život. Očekujem da ćemo upoznati ovaj grad najbolje što možemo, da ćemo biti sa našim prijateljicama, da ćemo se lepo družiti. Učenici će upoznati brojne znamenitosti ovog grada. Želimo da gostima koji su nam došli pokažemo svu lepotu različiti našeg grada. S jedne strane Altunalnu džamiju, s druge strane manastir Sopoćan ili Đurđeve stupove, a također i, na primjer, Amiragin Han i da pokažemo kako je to bilo za vreme Turaka i jednostavno sve lepote našeg grada. Tokom trodnevnih susreta deca su zajedno išla na izlete. Posetili su Sjenicu i Tutin. Takmičili su se u sportskim disciplinama, pohađali radionice i išli zajedno u pozorište. Cilj projekta Ujedinjenih nacija je da se kroz ove aktivnosti doprinese osnaživanju multietničkog dijaloga i promovisanju mira i razumevanja među mladima. Inače, sledeće godine gosti i domaćini promenit će uloge, tako da đaci iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice otići će u posetu kod svojih drugara iz drugog dela Srbije.